brez prekrška. Zelo hiter je Oduva po desni strani, pred vrata je podal in potem mimo gola. Kdo je zdaj sprožil strel, ali je bil to Stefan Savić? Poglejmo si še enkrat, kako je hiter Oduva. Poleg je Vidmajer, zelo močan je Oduva, ki žogo vrača Iliću. Ponovno Oduva, bo dovolj hiter, uspel je podati strel in mimo gola, neverjetno. Požek Vancaš in znova je moral reagirati Nejc Vidmar. Požek Vancaš, zatem Pišek, podaja pred vrata, Lupeta je skušal strel in mimo gola. Strel Brkića in gol! Žoge se je sicer dotaknil Matjaž Rozman, toda močan udarec, tako da Rozman te žoge ni uspel odbiti, oziroma bolje odbiti, preprečiti zadetka. Se dosegal avtogol, Eleke pa je zanačil v zadnji minuti, zdaj pa Isak Abbas, priložnost za Olimpijo. Isak in gol! Vse skupaj bomo videli še v počasnem posnetku. Globinska, lepa, natančna podaja. Stekel je Abbas Isak in takole iz bližine matiral Matjaža Rozmana. Počakal ga je, no potem pa lepo krenil desno v 49. minuti, torej 2-0, še ena priložnost za Isaka Abbasa. Strel in tokrat na mestu Matjaž Rozman. Ja, očitno so Celjani nekako zmedeni. Ponovno Oduva, pa strel in gol! V levi spodnji kot prekratkega Rozmana. Takole prekršek, toda Požek Vancaš proti Lupeti. Lupeta je hiter. Lupeta v dvoboju za Rifovićem, podaja pred vrata in gol! In potem, kot bomo videli tudi v počasnem posnetku, imenitno podal na drugo stran. Bili smo preslabi v vseh fazah igre, tako da Olimpija zasluženo zmaga, tako da čestitam. Mislim da je bila sve u svemu jedna dosta zanimljiva utakmica, da se imalo što vidjeti. Prvo vrijeme je bilo dosta ravnopravno po mojem mišljenju, gdje smo mi na kraju, je to jednoj ravnopravnoj igri, uspjeli otići na poluvrijeme, zahvaljujući jednom fenomenalnom pogodku Brkića sa prednosti i u otvaranju drugog poluvremena smo praktički riješili utakmicu. Uglavnom sam dosta zadovoljan, nisam zadovoljan sa ovih zadnjih nekih 15 minuta gdje smo bili puno lošiji, nekako pasivniji nego što smo bili tokom cijele utakmice. U tom razdoblju igre smo se nekako stvorili neku nervozu i u trenucima kad smo trebali mirno utakmice privesti kraju, možda zabiti još koji gol smo na kraju, evo, nismo dobro izdali, ali dobro.